Ovo je travnati teren kraj čuvenog hotela Livade, na raskrsnici puteva ka centru Čačka i prema Kraljevu. Godinama je mesto na kome članovi kinološkog društva Dragan Radović Johnny iz Čačka organizuju svoje kinološke manifestacije. Ovoga puta je u pitanju međunarodna izložba pasa svih rasa. U katalog izložbe upisano je bezmalo 400 pasa iz 20 zemalja Evrope. Ovako lep i veliki skup vlasnika pasa s raznih strana starog kontinenta ne treba da čudi jer čačanski kinolozi već 50 godina se bave organizovanom kinologijom. Naravno, tradicija sa rasnim psima je u ovom kraju mnogo duža. Prvo čistokrvno grlo je došlo u čačanski kraj još 1925. godine, kada je kuju curu iz Negotina doneo profesor poljoprivredne škole Boris Avljević i poklonio Đorđu Vasoviću. Na sve te lepe trenutke, a povodom 50 godina kinološkog udruženja Dragan Radović Johnny, podsjetili su organizatori veče uoči izložbe. Kinološko udruženje Dragan Radović Johnny iz Čačka večeras zvanično ovom manifestacijom obeležava 50 godina postojanja i mogu slobodno reći više nego uspešnog rada. A na samom početku zamolio bih gospodina Radivoja Tomaševića, predsjednika udruženja, da vas sve pozdravi. 1967. godine zvanično smo mi registrovani kao kinološko udruženje. Radili smo, borili smo se da bi imali uspeha, a imali i mali padova. 1985. godine naš član, po kome mi sada nosimo ovo ime, Dragan Radović, nastradao je i od tog datuma ovo kinološko naše društvo uzelo je to ime i sa tim imenom i dan danas mi postojimo. Odlučeno je, odnosno upravni odbor kinološkog udruženja Dragan Radović Johnny odlučio da dodeli određena priznanja. Pa kao prvo priznanje zahvalnicu kinološkog udruženja Dragan Radović Johnny dodeljujemo gospođi Anđi Radović. Zahvalnicu dobija Kinološki savez Republike Srbije. Gospodin Dagestani, ja bih vas zamolio da dođete i primite priznanje. Zamolio bih gospodina Miroslava Petkovića, sekretara Skupštine grada Čačka, da dođe da primi priznanje za Skupštinu grada. Nalazimo se u objektu ugostiteljsko-turističkog preduzeća Morava. Ne znam samo da li ima nekog od predstavnika Morave da dođe da primi ovo priznanje. Lovačko društvo Čačak također dobija zahvalnicu za dugogodišnju saradnju. Priznanja su predviđene i za naše dugogodišnje kinološke saradnike, kinološka udruženja. Dakle, kao prvo kinološko društvo Marko Pavlović iz Valjeva. Ajde da kažem skoro komšije, kinološko društvo Trstenik. Kinološko društvo Jagodina. U ime Kinološkog društva Jagodina pozdravljam sve prisutne i dodeljujem jednu značku, odnosno kako je mi zovemo Zlatni orden Kinološkog društva Jagodina, Kinološkom udruženju Čačak za dugogodišnju saradnju i razumevanje u oblasti kinologije i razvoj celokupne naše te ljubavi prema psima. Hvala puno. Zatim, zahvalnica ide i u ruke predstavnika Kinološkog društva Natalinci. Zatim, zahvalnica ide i u ruke Kinološkog društva Gornji Milanovac. Samo bih rekao jednu stvar, da je čačanska kinologija dala jednu sjajnu plejadu kinologa. I svi ti ljudi, nažalost neki nisu među nama, ali svi su na neki način ostavili svoj trag, neizbrisiv trag u razvoju čačanske kinologije. Poželio bih ovom društvu puno sreće u daljem radu i još jednom velika čestitka na ovom vrednom jubileju. Hvala gospodinu Davidoviću. A oni koji vode brigu o našim ljubimcima, to su naravno veterinari i njima ide zahvalnost Kinološkog udruženja Dragan Radović Johnny iz Čačka, kao prvi Slobodan Radibratović.
Bogdan Šojić. Ja bih sada zamolio gospodina Mahmuda Aldagistanija, generalnog sekretara Kinološkog saveza Republike Srbije, da podeli priznanja čačanskim kinolozima. Inače da kažem, ja sad zaista zloupotrebit ću možda ovaj mikrofon i ovu priliku da kažem da je to čovek koji je mnogo dao, mnogo učinio za srpsku kinologiju. Ja s njim možda nekad nisam imao istu priču, međutim, baveći se malo, ali nikad se nismo ni zamerali, baveći se malo politikom, ja sam shvatio neke stvari, odnosno neki stariji i mudri ljudi su mi rekli da onaj koji je na vrhu brda mnogo više i dalje vidi od onih koji su dole, tako da zaista moram da gospodinu Dagistaniju čestitam na svemu što je uradio za srpsku kinologiju. To niko ne bi uradio kako je uradio on i zato zaista iskreno mu hvala. Značku za zasluge Kinološkog saveza Republike Srbije dobija naš kinolog, naš odgajivač, naš izlagač, istaknuti član Aleksandar Zarić. Zatim, priznanje za sve što je učinio i dao srpskoj i čačanskoj kinologiji. Značka za zasluge ide u ruke Đorđa Radulovića. Značku za zasluge za svoj rad u kinologiji, da kažem više decenijski, dobija i Vlade Đorđević. Priznanje Kinološkog saveza Republike Srbije. Značka za zasluge ide u ruke Milenka Živkovića. Pre nekoliko dana na Evropskom prvenstvu u radu goniča u Podgorici u Crnoj Gori ekipno drugo mesto osvojio je naš član Miloš Aleksić. Čestitamo na tome i njemu pripada odlikovanje značka za zasluge Kinološkog saveza Republike Srbije. Još jedan naš član, čovjek koji nije nametljiv, ali uvek u kinologiji, uvek kada treba da se pomogne, uvek kada treba da se radi, uvek kada je teško. Neko je to prepoznao i predložio Kinološkom savezu Republike Srbije da ga nagradi za dugogodišnji rad u kinologiji. Radovan Jovanović Pelivan. Ostalo je da dodelimo još dva priznanja. Jedno ide u ruke predsjedniku Kinološkog udruženja Dragan Radović Johnny, Radivoju Tomaševiću. A neko je došao do zaključka da bi ovo laskavo priznanje Kinološkog saveza Republike Srbije trebao da dobijem i ja, Aleksandar Maksimović. Hvala. Hvala puno. Veoma mi je drago što sam danas sa vama i posebno mi je drago da vam čestitam u ime Kinološkog saveza Srbije vaš jubilej, to jest 50 godina od osnivanja društva. Mogu da vam kažem, pola veka nije malo i to uspešnog rada. Kako mogu da vam kažem drugačije, nego jeste uspešan rad zato što evo zadnja 3 mandata vi ste imali čoveka koji član Upravnog odbora Kinološkog saveza Srbije. Prema tome, ja vam čestitam i nadam se da ćete i dalje tako da beležite velike uspehe i nadam se da će i vaša deca i unuci da slave dalje sve vaše uspehe što ćete imati u budućem. Hvala. Hvala puno. Hvala gospodinu Dagistaniju, a sada da vam poželim svima da se večeras lepo družimo, se lepo provedete. Po lepom i sunčanom jesenjem danu, okupljanje kinologa sa psima je počelo u ranim jutarnjim satima i svi su sa nestrpljenjem očekivali početak ocenjivanja. Poštovane dame i gospodo, dragi gosti, cenjeni izlagači, dobrodošli u Čačak. Hvala vam svima što ste odvojili vreme i došli u naš grad da uveličate 4. međunarodnu izložbu pasa svih rasa koju organizuje Kinološko udruženje Dragan Radović Johnny. Za današnju manifestaciju prijavljeno je skoro 400 pasa iz 20 zemalja. Ja bih sada dao reč gospodinu Vladanu Miliću, pomoćniku gradonačelnika Čačka, da svečano otvori današnju manifestaciju.
Dragi gosti, dragi učesnici, dragi prijatelji, dragi organizatori, zaista mi je čast što prisustvujem ovako impozantnom takmičenju. Toliki broj takmičara iz inostranstva, iz naše zemlje, iz bivših jugoslovenskih republika, zaista mislim da ovaj ovde teren nije do sada video. Želim svima uspešno takmičenje, organizatoru Kinološkom udruženju iz Čačka želim puno uspeha i u budućem radu. Grad će naravno i u buduće prepoznavati njihov rad i pomagati kroz subvencije, a takmičarima želim puno uspeha na današnjem takmičenju i proglašavam četvrtu međunarodnu izložbu pasa svih rasa otvorenom. Živjeli! Gotovo 400 pasa raširilo se na prostoru travnatog terena okupanog suncem. Ocenjivanje je obavljeno u 10 ringova od strane domaćih i inostranih sudija. Iz Makedonije to su bili Gabriel Stibel i Panče Dameski, iz Crne Gore Miodrag Vreteničić i Antonije Mračević, iz Kolumbije Carlos Quinones, iz Rusije Natalija Leonov i Dimitri Prozorov, iz Slovenije Andreja Čučnik i iz Srbije Dragan Babić i doktor Nebojša Šurbatović. Organizatori, članovi Kinološkog društva Dragan Radović Johnny, zaista su se potrudili kako bi izlagače sa psima i mnoge goste što bolje primili, nagradili mnoštvom pehara i hranom za ljubimce, izuzetno sredili centralni ring u kome je trebalo da bude završnica manifestacije. Dok je ocenjivanje po ringovima teklo glatko uz aplauz sudijama za njihove odluke, dotle je u međuprostoru vladala živost, a mnogi su ovakav trenutak želeli da iskoriste za nezaboravak u svojim kinološkim albumima. Bilo je izuzetno prijatno provesti dan među dobrim ljudima i lepim psima uz večnu temu o čovekovom najboljem prijatelju. Dan je odmicao, suđenje po ringovima je završeno i svi su se tiskali oko centralnog prostora u kome je trebalo da počne završnica međunarodne izložbe pasa svih rasa u Čačku. Ja bih zamolio sve da... Naravno da su kao i svuda završnicu otvorili mladi vodiči. Ovakvu mladost, budućnost srpske i evropske kinologije žele sve zemlje. Zato im se ukazuje velika pažnja i podrška starijih odgajivača i posmatrača. Naravno, navijanje je apsolutno dozvoljeno. U Čačku su svim mladim učesnicima podeljene medalje za učešće, a na postolje obeleženo brojem 1 je stala Julijana Jakupček iz Rusije, koja je vodila sibirskog haskija. Raduje da je bilo mnogo i onih najmlađih pasa, štenadi starosti između 3 i 6 meseci. Oni su u Čačku ocenjeni kao perspektivni, a vlasnicima ulili nadu da će jednoga dana izrasti u prave šampione. Posle nekoliko krugova kroz centralni ring i pravljenja užeg odabira štenaca, na prvo mesto je stao srednjeazijski ovčar, Kmamba ruski izvor, vlasnika Vasilija Pavičevića. Izbor će izvršiti kinološki sudija Andreja Čučnik. Mnogo je bilo i starijih štenadi, onih koja imaju između 6 i 9 meseci, a svi su u Čačku na izložbi ocenjeni kao veoma perspektivni. Ovde se najviše obradovao Dragiša Jovanović iz Kragujevca, jer je sudija njegovog Rottweilera, Jaguara i Sunny Hill postavio na prvo mesto. Bilo je i veterana, pasa starijih od 8 godina. Pobedio je Doberman, Fanta Unrichables, vlasnika Dejana Miloševića iz Čačka. Za izuzetno popularnu kinološku takmičarsku disciplinu u kojoj se bira najuspešniji odgajivački par, mnogo vlasnika je prijavilo i uvelo svoje pse. Bila je to jedna ogromna kolona pasa,
iz koje nije bilo ni lako ni jednostavno izdvojiti najbolji par. Moram da kažem da je i ovo nezabeleženo na našim manifestacijama, ne samo u Čačku, nego uopšte ovoliko parova, mislim da nikad nigde ni na jednoj izložbi nije viđeno. Posle sužavanja kandidata za pobedničko postolje, na mesto sa brojem 1 su stali Biglovi, odgajivačice AS Krilove iz Rusije. Odgajivačke grupe da svoje pse uvedu u centralni ring. All breed groups to main court. Hvala da uletim ja. U izboru za najlepšu odgajivačku grupu trijumfuju engleski seteri, vlasnika Nenada Miloševića iz Valjeva. Posle pobede u svojim rasama i FCI grupama, najuspešniji mladi psi ušli su u trku za izbor junior pobednika međunarodne izložbe pasa svih rasa u Čačku. Tako je na treće mesto otišao nemački kratkodlaki ptičar Dino, vlasnika Gorana Pavlovića iz Lazarevca. Na poziciji broj 2 je stao nemački bokser Oliviero del Colle del Infinito, vlasnika Miće Joksića iz Vršca, a najlepši mladi pas je postao Maltezer Big Bang Baby Angel of Eden, vlasništvo Marije Sabo i Gordane Rakočević iz Novih Karlovaca. Zatim je počeo izbor najuspešnijih pasa po FCI grupama. Gledate pse koji pripadaju prvoj FCI grupi. U pitanju su ovčarski psi. Pobedio je nemački ovčar Roki, vlasnika Ivana Đurića iz Lazarevca. Druga FCI grupa je uvek i svuda najbrojnija i sa najjačom konkurencijom. Tako je bilo i u Čačku, kada je mnogo pasa raznih pasmina i uzrasta ušetalo u centralni ring. Obišli su nekoliko krugova kako bi ih sudija još jednom pogledao u kretanju, a zatim je za finale izdvojio nekoliko pasa, od kojih samo jedan odlazi u završnicu izložbe. 6 pasa koji ostaju u konkurenciji za 3 najbolja. Među najlepše u finalu je otišao srednjeazijski ovčar, Lav planinski zmaj, vlasnika Vojna Raketića sa Rudnika. I treća FCI grupa je bila izuzetno brojna sa mnogo predstavnika raznih pasmina. Sve su to psi veoma dobrog kvaliteta i maltene kogod da je pobedio, sudija bi bio u pravu. Na prvo mesto je stao škotski terijer Beneli Hano, vlasništvo Vere i Norberta Langer iz Nemačke. Svi, dakle, vlasnici pasa koji su dobili... Ovi simpatični mališani su jazavičari i pripadaju četvrtoj FCI grupi. Pobedio je kratkodlaki, baltijski talisman Dostojniji, vlasnika Dragomira Beljina iz Kaluđerice. Psi polarnog, špici primitivnog tipa pripadaju petoj FCI grupi. Među ovim lepotanima je sudija za finale izložbe izabrao sibirskog haskija. To je Mirovor Apokalipse Nau, vlasništvo O. Grišine i M. Belajeve iz Rusije. Best of breed come to main court. Lovnici, goniči, tragači po krvi i srodne rase su izuzetno popularne u Srbiji, pre svega kod lovaca. Pobedio je crnogorski planinski gonič Taras from Family Radulović, vlasnika Milana Radičevića iz Kaone kod Lučana. Slična slika po brojnosti i kvalitetu viđena je i u 7. FCI grupi, kod lovnih pasa ptičara.
Pobedio je Epanjel Breton, Marakeš II. Alessandro Nikola, vlasnika nadaleko proslavljenog asa čačanskog kraja sa ovim psima, Aleksandra Nedeljkovića iz Čačka. Sada gledate cunjavce i pse za vodu u 8. FCI grupi. Pobeđuje Labrador Retriever Libra de Or Manchester, vlasnice L. Smirnove iz Rusije. Pse za pratnju i razonodu je Međunarodna kinološka federacija svrstala u 9. FCI grupu. Koliko su popularni, dovoljno je videti njihovu brojnost na svakoj kinološkoj manifestaciji. Zato ne čudi što je ova grupa sa ogromnim brojem pasa. Iz nje je u završnicu manifestacije otišao kineski čubasti pas, Legion of Dream Winterstale, vlasnice Marije Korea iz Italije. I posljednja 10. FCI grupa, u kojoj su hrtovi. Pobedio je afganistanski hrt Takira Lining Strikers, vlasnice Ema Tveve iz Rusije. Treća grupa, škotski terijer. Sada gledate veliko finale međunarodne izložbe pasa svih rasa u organizaciji kinološkog društva Dragan Radović Johnny iz Čačka. Planinski gonič, 7. grupa, Epanjel Tri najlepša psa je birao dr. Mahmud Al-Dagistani, generalni sekretar Kinološkog saveza Republike Srbije. Afganistanski hrt. Treće mesto je zauzeo sibirski Husky, Miruvor Apokalipse Now, vlasništvo O. Grišine i M. Belajeve iz Rusije. Na drugo mesto je otišao Labrador Retriever, Libra de Or Manchester, vlasnice L. Smirnove iz Rusije. A pobjednik međunarodne izložbe u Čačku je postao srednjeazijski ovčar, Lav Planinski zmaj, vlasnika Vojna Raketića sa Rudnika.